Kuna mtu ameongea hapo mambo ya uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya. Hawa watoto wametoka shule. Kuna watu wengi sana, vijana wengi pale town wana county commander. Na wewe ni msabato. Nataka nikuombe. Vijana jana waliniambia watakamata askari wako ambao wanashirikiana na wale ambao wanaiba ama wanauza madawa ya kulevya. Nikawaambia wasifanye leo, waanzie kesho. Kwa hivyo tafadhali ukubali. Askari ambaye atapatikana anauza dawa ya kulevya akamatwe, afungwe, kama kwa sababu atoa pingu, uletewe na huyo mtu aende nyumbani. Nto wantegesa kugekwe esengencho abantu bake bakone nyasole ama dawa ya kulevya. Abasacha bangi abandi nabolevya abandi baseta bakungu babantu gaiga batire abandi nabasacha ambatameti abasacha mwebeta mwanai musacha yo munana atakakonya gaiga nkamugulira pake ng'ombe lakini otiro muna amiyete kya mukama gaiga kiloji otikira abana niyenda nero wakane school fees mono nkitora kole abana ndeleka basacha baino ndeleka basacha aba basacha baminto kakiti gatokoni yesa ebisa kubinde byakirale mono nto uwanja maru nenya sole na madawa ya kulevya abune kifamili chetu.